Minisitiri w'ibikorwa by'ubutabazi Major General Retired Murasira Albert cyangwa se Albert Murasira yagarutse ku myubakire ya bamwe ishyira ubuzima bw'abandi mu kaga. Naho ikipe y'igihugu y'u Rwanda ya handball under 20 yagarutse mu Rwanda nyuma yo kwegukana igikombe cya Afurika mu mukino nyine w'abatarengeje imyaka 20. Buhaye ikaze niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu, banza umanuke gato ukande kuri ako kantu k'inzogera ukande na subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya ahora kugereraho ku gihe buri munsi, ntukajya ucikwa n'amakuru yacu. Niba kandi atari ubwa mbere ufite kuguma ahangaha ukajya wibanira natwe muri update news, nguhaye ikaze rero wino tuzengurukana ibinyamakuru hirya no hino wumve icyo byanditse muri aka kanya ku itariki ya 7 ukwezi kwa 11 isaha zo ndabona tugeze saa 10:15. Guhaye ikaze. Urukiko rwisumbuye rw'ubutabera mu karere ka Valence rwashyize ahagaragara raporo nshya igaragaza ko abantu 219 bahitanwe n'umwuzure, naho abagera kuri 93 bakaba bataraboneka kuva imyuzure yibasiye amajyepfo y'Iburasirazuba bwa Espagne itangiye. Akaba ari amakuru twagiye tukugezaho mu minsi itambutse. Naho mu bijyanye na siporo nuko umutoza ari we nguhitamo abakinnyi akinisha iyo hagize umuyobozi ushaka kwinjira muri izo nshingano waba yivanze mu kazi k'abandi katarake. Ngo Ferwafa ntabwo ijya yinjira mu kazi k'umutoza abadahamagara biri mu nshingano ze, nta wabyivangamo ko bazi impamvu. Ibingibi ni ibyatangajwe na perezida wa Ferwafa Munyentwari Alphonse, aho yavuze ko batajya binjira mu buzima bw'umutoza ko kuko abakora ibyazi ari we ufite mu nshingano gushyira abakinnyi mu kibuga cyangwa se akabima umukino. Naho rutahizamu wa Real Madrid Kylian Mbappe ntabwo ari mu bakinnyi Didier Deschamps azifashisha mu mikino izamuhuza n'Ubutaliyani na Isiraheli. Ngayo nguko abenshi bagiye bibaza bati ni iyihe mpamvu kuri liste yamaze gushyira hanze ntabwo uyu rutahizamu w'ikipe ye yigeze amugarukaho cyangwa se ngo amushyire ku rutonde. Nyuma y'umwaka umwe n'amezi 4 ndetse n'iminsi igera kuri 16, Colonel Retired Richard Karasira wayoboraga APRFC akaba yakuwe kuri izi nshingano. Wakwibaza icyo yazize, ese byaba ari impamvu y'igihano APRFC yahawe? Ntawamenya. Ushaka kumenya byinshi kuri iyi nkuru wagenda ukajya ku binyamakuru byandika amakuru agezweho ya siporo, birimo Igihe, birimo TV10 ndetse n'ibindi byinshi cyane. Kuko nari nagusomeye inkuru y'umusore wari wagwiriwe nicyirombe yamaze kuboneka, ni mu karere ka Ngororero Ibwira. Nyuma y'icyumweru bashakisha umuntu wagwiriwe n'icyirombe cy'amabuye y'agaciro ariko kumukuramo bikananirana, ubuyobozi bwafashe icyemezo cyo kugikoreraho imihango yo kumushyingura kuko ntako batagize kugira ngo bamubone, bakaba babigenje gutyo. Niyo mpamvu dutangiye tuvuga tuti yabonetse, kuko n'ubundi Kirombe bahise bagihindura irimbi ry'uwo musore. Ngira ngo urimo kubona amafoto n'ibintu bidasanzwe. Ni inkuru iri ku kinyamakuru TV1 aho bagiye bagaragaza amafoto y'uko byagenze kugira ngo uyu musore ashyingurwe mu cyubahiro ariko atigeze umubiri we ubonekwa. No kuvuga ko kuri icyo kirombe ariho bahinduye irimbi. Umuryango Arcos ubinyujije mu mushinga Murakira watangije ubukangurambaga bwimbitse bwo gutera ibiti by'amoko atandukanye, birimo n'iby'imbuto ziribwa ndetse n'ibya gakondo. Ngayo nguko urimo urabona
ibyo byose ni ibiri kubera mu karere ka Ngororero. Urimo urabona amafoto abigaragaza, ni ibiti biribwa ngo ndetse ni ibya gakondo. Naho mu murenge wa Ndego ni mu karere ka Kayonza, hari abahinzi bashinja aborozi kuboneshereza abababaza abashumba bakabakubita kugeza n'aho bamwe barembera mu bitaro bazira inkoni z'abashumba. Ubuyobozi bw'umurenge bwabwiye ikinyamakuru cyangwa se radiyo TV1 ko hari abatangiye gukurikiranwa ndetse ko nta gihe na kimwe buzihanganira abashumba boneshereza abahinzi. Aya ngaya akaba ari amakuru yaragezweho. Muri Kicukiro ngo hari umuturage uvuga ko mu mwaka wa 2019 yateye inkunga ubuyobozi maze yubaka inyubako ikoreramo umudugudu wa Mubano, akagari ka Rusheshe, umurenge wa Masaka. None inyubako iri kwangirika, ubuyobozi bw'umudugudu bukaba bwirirwa bumuhamagara ngo azabe ari we uyisana. Wakwibaza uti ariko se ibi ngibi kuki leta itagira ikibikoraho kugira ngo ikomereze aho umuturage yari yagereje kandi inamushimira? Naho Kivumbi King agiye kumurikira abakunzi be album nshya yise Ganza, yaraherutse gushyira hanze, akaba azayimurikira mu gitaramo ateganya gukorera muri Kigali University kwa 28 Ukuboza 2024. Naho nyuma y'uko twababwiye ko APRFC yeguje uwari umuyobozi wayo, kuri ubu ngubu Major Kavuna Elias niwe wongeye kugirwa team manager w'ikipe ya APRFC. Naho Minisitiri Olivier Nduhungirehe yakiriye Serge Blamateze, umushinjacyaha mukuru w'urwego rwasigariyeho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha. Baganiriye ku bufatanye hagati y'u Rwanda na IRMCT ku bikorwa bigiye bitandukanye ndetse no kunoza no gutanga ubutabera kuri bose. U Rwanda ku bufatanye na Jordania byatanze inkunga y'ubutabazi yo gufasha abaturage bari mu kaga mu ntara ya Gaza nyuma y'umwaka ku gace kibasiwe n'intambara, n'inkunga igizwe n'ibiribwa, imiti n'ibikoresho byo kwa muganga. U Rwanda rwaherukaga gutanga inkunga nk'iyo mu Kwakira 2023. Ferwafa ikaba yongereye igihe cyo kwiyandikisha mu gikombe cy'amahoro nyuma y'uko igihe bari baratanze cyari kirimo kirarangira, ariko kandi batari babona ubusabe bw'amakipe amwe n'amwe. Bakaba bongereye igihe kugira ngo barebe yuko ayo makipe yakohereza ubusabe bwayo. Naho impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF yongereye amafaranga ahabwa amakipe yitabira CAF Champions League mu bagore ku kigero cya 52%. Kwegukana igikombe ni $600 by'idolari, iya kabiri ni $400 by'idolari, iya gatatu ni $350, iya kane ikaba izajya ihabwa $300 by'amadolari gusa. Ferwafa yemeje ko yatangiye kugirana ibiganiro n'umutoza Tosen Frank Sipitra, aho mbere y'uko amasezerano yasozwa mu Ukuboza izaba yatanze umwanzuro w'ibiganiro bagiranye. Iri shyirahamwe ryavuze ko ryishimira uko ikipe y'igihugu arimo kuyitwara muri iyi minsi, aho imikino 11 iheruka yatsinze 5 muri yo, inganya 5 mu gihe yatsinzwe 3 yonyine gusa. Ni umutoza uri mu bihe byiza hano mu Rwanda. Namwe ngira ngo mugenda mubibona ko hari impinduka nini cyane bigaragara ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda, igenda yihagararaho, igenda igaragaza impinduka zikomeye cyane mu mikinire yayo. Ngayo nguko rero ibi ngibi bikaba bimeze neza cyane, umutoza bibaye byiza. Barimo bari kuvuga ko byaba akarusho yongeye kwemera kongera amasezerano agakomeza gutoza ikipe y'u Rwanda. Reka ngushimire cyane weho wihanganye, niba ugejeje kuri uyu munota ureba video yacu, ndahamya nashidikanya ko wanezerewe kandi wakunze ibyo dukora.
nkwifurije umugisha kuko ntabwo wagera aha ngaha utadukunda. Shalom shalom.